Mwirigiro bako mutegerio WeruTV Saturday kuna kiumia gya kwikia bugi ngakwata ugeni kirimo bango Twarie uma indira tumba kwithura tukiariria mantu degie nja cietu thina iria tumba kwithura twikurukira na kinya tukethura tukiaria na tumba kwithura twirwa na thina iji ngakwata ugeni kuma thaiji monka themwe na nusu na muoroto Joan tukuyanaarua tukomba kwithura tukiariria ukamenya atia nwendi maybe tukuyanaarua we in a relationship kana no kugambua kana no kugambania kanya kinya weke marriage ukamenya atia mukuru oku kana mucore ora we no entukuyanaarua na kwendete na ndategera ndene ya studio twina mami Priscilla githenji uraomba kwithirwa agitutara na ngetikia ntukuyanaarua komba kwithirwa agitutara nkuruki kire mantu jegie utajuaje unapendwa mam. Yes, Nobugi ndongi mwana no tuwa mwathani karibu sana. Amen. Kiumia gaku yakari atia ya ndongi muno mwari mwathani naramenyerete buru amen kionde aja ndaikeji wow kinya ndotaga nkona Nobugi kabisa kayaro kumwa na ndeto kiambia kire mubango Twarie uma wendo imbi wendo mbere wendo magacururiga kiria gitawa wendo ni it is a feeling yani ni ura muntu igagua ni ura muntu igagua to once muntu ungi alafu nande mam tukiendelea ntukuije antu baraba ingi bari uga gutena wendo ni uma gutena wendo gacururiga tekiri ndakaira ikugurana tekiri ari tekiri akuru na ekuru uti seriousness ireta we wendo kuma kiambiriria no ntukejo utegera gacururiga mawendo ja maingi anto bagurana kinya batikinyitie gita muntu atiambite kuthugania amenya kinya wendo kana kinya kugurana ikugitate so daira muntu agatonya ndene courtship pengine atikinyitie mianka ukona gutikireta thina no ntukimwe rutende jaro muthaka na bati kwambiria courtship aina gintu miaka 30 nukuona kana agitonya ndene marriage aina miaka 30 kwa una ndi no wambire kinya mocore jaku ina 28 kana 27 yau kana 29 kenda at least within one year withiro kugitate ukugurana kethei mwana umwari enjie kugurwa ikuma 25 na gwitia no je mbie tumigacururiga ikwithiro ari mwari ukethiro gwena mianka mingi ugo kugwa nkigweta no ithero ina experience ekwithomera wengwa na metho chagucio nteto cia gucionera wengo mwene ukethiro gwe muthaka wije kugura no muntu guranite ri akarauna nona nukuigwa na nkare akuthithio nari ntigurana karabu bwega mwana umwari kethiro ina miaka 25 gwitia ukethiro wina experience yakika ekumenya atiri mwekurwa akagurwa akaraga uju na uju nukuona na ndi akethiro ina experience yakungana nukumenya itonya ndene courtship akethiro i ready for it nukuona na atithiro ina thina na akiru inkwendete akamenya yani kwathurana kethira kwerio u muntu ujo kaumbia na mpendete na uma kanari kumbe mama urenda utwira kwi miaka iria ubateri kwithirwa winio ukigurwa no bati kwithirwa wina miaka kuma 25 witia ukagurwa haria than that ko kararira nteto na within no time tukonere njaka iri wejita tumirigo twaku no ntu niki ugurirwo tikinyitie mwari yani you are not ready for it mbere ma utimantu uthomete kukurukira kinya nturene kwenu ura gukaragwa no ntukethwo ina miaka ekungana ukethwo uthomete gwona kwerire kaguro nkathithia o baba kuthithia ri kweri ntithithia example njega indi nandi gwethirwo kinyitie ukethwo uthomete mwekuru mwega akarikari atia kana abati kwithwo akari atia ahenga kwere ibwega sana mutegerio WeruTV no ntuba kwendera utegera mubango Twarie uma ikana go tutumira SMS gukurukira 40321 maybe ntukuyanaruo kwithina wene ntukuyanaruo na kinya na umbe kwithirwo gichangia kimworoto jira twina ju ntukuyanaruo aratoshuria ugwo wi mwariririo okugambua kana ugwo wi muthakaririo okugambania kanyinyarira wikire family eku ina njeku ukamenya atia mtu okuna kwendete kana mukuru oku kana mucore ore okuna kwendete na ikio ntukuyanaruo mami ro wendene ya studio Priscilla githenji akumba kwithirwo agitutara mam tukiendelea
ukumba kwithirwa kiuga ikubateri tubwateri kumenya inch ira tubateri kugurwanio maybe oni gasururi ga ntuko na arwa kugurwa ndina miaka 18 19 kana 20 ni rigeria be kumpomboti ni mana byo ranka kugurwa ndina miaka less ukeja kugurwa wena miaka less tugelese na ndi mukuru ku arakugurite gwene aina mbese nyingi pengine omwenda nontu bwa mbesha pengine omwenda nontu aina nyomba yene ne ndongi nukumenya wowe weta wakinya nyombera womba kurega nyako mama bubwega mwari nukuona nontu niki ugo kugurio thingatite nyomba ti muntu ujo riu uthingatire ugo uthingatire utonga bora mwana ora ina mutano ora ina bu kana uthingatire mbesha iwe inacio kana uthingatire nyombera ndongia ino watonya nyombera muntu ujo no wa ukwendete no ntumbuga pengine no thongi ate go no thongi bubu ibunko gitate ibungu ikianja kwetu nukuona ate go ukwendete iniriu as a person we gacuruiga nukuona na ndi thaira akujukirio no ntu ate ukaina ira tugwitaga real love agagwikia neta kwethina pengine wambirie nontu ikaina miaka imikai wambirie kuona tumateso tura muntu mukuru utombo omba kuumiria ugo mwana miaka 18 mwari utomba kuumiria ukauga wonire ai kwanza ndi mwana muno ugiciono wacionera kwa bagu no chokere njakaire eni na ndi jujuka imubango jwaku mwari na imbie toma tukerinde mantu tagi wendo imbie toma are baraba ingi bomba kwithirwa begurwa mapema sana batikinyetie miaka yao kimwe kuomba kwithirwa ukurirwa ugo nyote tayari nukuona pengine oxi expose kire antu na watharatharwa nukuona kwanza teenage ni mbe muno mwari ukaria kumenyera ugurwa very early nukuigwa no ntukinya teenage ongo aki ni gucumburaga nukuona nande ukurukira kamwanki kara kakumenya nteto ugotira izi ugaciona nugurirwo gwigwa nto murume utikinyitie mianka ire yagiri nukuona nande bwaja iri ugwigururie kumenya kinya kethira muntu na kwendete no bati kuthikire nyinte tombia ko discuss na ugwe nukuigwa ndi aririria nande mantu jegie muntu ujo ukinyetie gita ya kugurana na ujo ukinyetie gita ya kugurwa ugwe no bati ko discuss bubati bubaire ko discuss mantu jegie future yenu nukuigwa kire kia tomo tofautisha kethia muntu uga kwendete kana ira tu akwenda bopushi nukuigwa thikira kinire imanto mabi muntu ujo ako discuss na ugwe akeja kuthwa na ako discuss manto jegie future muntu ugo inauma nukuigwa bwaja iri muntu ujo arite maisha mwankaja muno giaga chururiga ndi ariria ri muntu ina thate witia muntu ujo arite maisha jaka mugita waja kamu cha mutosha kabisa kwa hivyo agwe is ready for marriage kwa hivyo thaira akethwa ekwarairia akethwa akiaragia mantu ja future aikwira nukumenya maindia ndendare tuthithie ABCD mantu jegie kugurana mwankirira unya kethia ngukuria ochore nukuigwa uriuga ate mantu jo ochore bubu nukumenya gogo nawe we mwari te ko bati kumwitikiria ona ntu kwembere inya ni kwendete nyokeja kuthwa uyu mwenda mwari ukamwitikiria ntu kwembere niki ukamwitikiria ntu kwembere minya akojukia we very simple nukuona najo gani inya uge muntu ujo mbuga no gwa proposal iro ibaba ingi bakagitate no gwa proposal iro nya ntu baba ingi bamugitate ageta kibetika iraia so ugo bati kumwira utibati kumwira ndi na muchore ongi mind you omba kumwira wena muchore ongi ugo agacietira buruna muntu ona ukai serious na ndikire kukiendeka mwire atiri kanti gwendo gani muntu ujo muthime na atiri no ntu kumwa duration ya tikanti gwendo gani ugwe mwe safari ntuko ikinye kiumya kana biere kana inya mweri wonekethia muntu wakuria kaire urathuganiria atia nukuigwa akeja kurega gukuria menya muntu ate serious indi muntu rode serious ndakwira gacuri gatetera inya mweri juthira ukaigwa iko call jana ndi thimu icienjire uiwe kuringira thimu akurie urathuganiria ate itu mucore okwa nukuigwa aya still mwire nya ntuko iwe ijire ntera thugania ngakugitate mwe chance ithatu iki riu na ndi nuje goku muthima kethe ilio love
koko muthima sabari ya ithatu wira nandi wije Twarie no kuigwa nandi no umukaribisha yake jabokaria nandi ukaigwa kethe muntu wina maono ja mega mam ngekugitira mea gintu kimwe ari bana ndi bari ugatire first come first serve maybe muthaka kwija ntuku ya narua twatirimana ndarego mwetikiria ntuku ya narua rojo ageto ne murembo jo ngijurunga mina jo thongi jo mwega nombe kwithiro none ugu ati ukarioku itu mwareo baba ugu ati ukarioku akeja kwithwa akauma kigwe na ugo propose ra nete one ungi then ugu ati ukarioku no utibati kuigwa ugo kinoga hapana waku murungu akuretera aya na tukiendelea kire mantu jagie wendo ukomba kwithirwo ukimenya atia maybe mwari kana nto murume atombe kwithirwo tukiambia na nto murume maybe ririo kugambwa ukamenya atia muthaka kwendete kimwe nda kwira no mwanko thikire kethia kwina future plans akwaria nukuigwa no ntu akeja kwithwa gakwenda gugutumira tu kana gakwenda yani murembo jo gwitanagia naju no ntu kwiba betherwa kwithara kwina type ijiri cia kuruka nari kwina type yani arume batutega na category ijiri kwina mwari wagwita na westarene no kuona yani kwina mwari uria akathuro gwita na westarene ciawe no uria kwenda kuona wanawe nyari nyetete na umoteri ne jau manene akona wina murembo tutegeka no kuigwa tugutegeka indi muntu atithiro serious yake kwendaga yani for marriage no kuigwa ogwo ari kwenda akino ntu murembo jo muthongi cyo gwitaka nagu akona wanaju na gaikumaia no ntu ina murembo jo muthongi no kuigwa na kwina category ingi ya mwekuru gwa kugura no kuigwa imwekuru ro uteka ukona mwekuru ujo no abwe mwekuru wanja na mam kiugitira mto murume kana muthaka a differentiate agatia between murembo jo kumara na are ome na mwekuru kana mware okwa mwekuru nja kwa mbere ukeja gutegera mto murume akigitabura akimenya muntu ukaranja ugomba kwithirwa kinya ayikujukia gwikia moteri ni ya ukona nya muntu ati na aja najo nukuona muntu ujo ukona nya kethia buri hoteri neria no go spend so much mwari una go feel no kuigwa no kaigwa nya kigitate ayikuria nya kiuria no kuona indi muntu na wote ukwenda ra agetera tu muntu ujo spend uria komba iguru riaku no ntu ugwira ene kinya gwori uti ukaina aje marriage no kuigwa no ntu ikeja kutho ukaina aje marriage akikotenda kinya mbesa ile spendwa na njirembe no kuona no ntu na ndibwe ta na ure hoteri ni ira nene omba kinya gwita ketho muntu ina mbesa ukona spend nya na ntu baba ingi omba kuthira nya ngiri 10 kana nya 20 within one night no ntu ate gukia no kuigwa furthermore ira akwenda kugitate ira akwenda kuria no kuona na ndi no ntu bwe gitumi giki agatego au one muntu na gumburia kiuria na to spendere mbesa na njira nyingi no kuigwa na to spendere na njira yeguru imbie tumi no kuona na ndi akona muntu na umuria kiuria akoria ko na kuigwa pain ura kugitate ngutumira mbesa ici core baba na nkwenyangia no unto murume ageta akithomaga tuge muntu ujo na kuigwa pain muntu no agwo mwekuru no kuigwa na ndi on the process bwetete ambere no ro muntu ujo agategera one muntu ujo no agwo mwekuru utora akambesesa nako kambesesa iga ikumwari yani ura ati mwekuru tushungwa tutu ukamenya atia ujo atia wife material na ndi ujo nawe akethirwo ina maisha yake au arenda bo spend nya bo spend million ajari no kuigwa no ntu naije nya yangu ate na ngugi na ugwe urotumira kana ututumire no kuigwa ugu atiga gwa pen kinya atumira mbese ingana ajari kwanza omba nya propose nya gete ashore bangi beje bamathiro au bukara ya bwinde bwe bamathiro invest yeko no kuona nandi ku no muntu and differentiate ga muntu ura wina yani mind jakwa mwekuru kana
uria utina mindie kwa mwekuru kurwa wira ene mutegera WeruTV ngakurebaga sana no ntubakondero tegera mubango tutwari uma ikana antukwena ro turariria mantu tege wendo na antukwena ro tururia kiuria kiki ukamenya atano endi maybe antukwena ro we in a relationship kana no kugamba kana no kugambania maybe we na muthako kana we na mukuru kwa antukwena ro ukamenya kinyakire marriage no endi kana wendo ibo athirire atia maybe ntukwena ro no kugamba ukamenya atia no endi na ntukwena ro ikyo nto prisira githenjira wendene ya studio akomba kwithirwa gitutara no kethirwa wina thina yoyote no mbe kwithirwa gitutumira SMS kana comment gukurukira 40321 40321 na mama tukiendelea muthaka kwendete maybe naru inkwenda kuwikia gwetunja maybe gwetu inaja Meru na inkwenda kuwikia gwetunja Woni pendete mwari ilazima gintu kira nkathithia gikia mbere amenyane na shore bakwa na ciari bakwa tirasima ari mbere mantu change chonthe ukienda kumenyeketha inya muntu nakwendete muntu una bati kwithirwa very caring nukuona tugerese kinya waka wajwa gacururiga muntu unu bati uteka ukona muntu kweli ri kweli na kumaka nuntu imajitwe nukuona kwe muntu urote kwendete ati tinda inya kujari una ajitwe na aru anga chuonge agacitira mwankari roka igwe gugwega nukuona nande kwa hivyo ndienda gukwira ukenda kumenya muntu ucu kethira na kwendete na uma na bati kwithwa very caring na bati kwithirwa igita riria rionthe ukumunindi at least kethwa ari out for you nukuona muntu ucu kabukugurana ukumwira nwajitwe atiramaka kweli o muntu kweli na kwendete gacururiga aya ithiro wina need na muntu ucu tuje kwa na for example muntu uriebo wina mbesha wina certain need ukamu propose wa mwira i ndina need fulani nye mbesha no umbe kiwango kina no utege wone kethia muntu no etikiri gukunengera nukuigwa no ntu akeja kwithwa atina rwaku uti seriousness ya ineo muntu ukinya kingotore ati pati na kyo kuma mukone jwawe ategita nukuigwa aya kwena the other side ukeja kwithwa wina problem kana wina stress fulani muntu ujo nabati kwithwa ari there for you kenda go comfort nukuigwa thai wabure achorete kabura agurana nukuigwa indi muntu ujo kweli nabati kuonania na go feel na go feel mantu jago gugitata ugo gukurukira nukuigwa muntu ugo akeja kwithwa akwendete surely no mwanka wone muntu wa ufiru nteto engo kurukira kinyani nukuigwa uyu muntu kwendete muntu utekwendete gacururiga ugu atitindanira ni nyana ciaku ukuigwa ukaeta nambe na kwithwa una stress ciaku mwanka ria ikathira kana irege kuthira ajari yes na bado tukiendelea mama kwe mentality ari baraba ingi bomba kwithirwa benyo etioni no ntunto murume na mpendete ilazima mpumbe kwithirwa ngi express love kwa kirinto murume ora through maybe doing other things no kumenya imantu ja konkugira jara jagie mantu jagi tandenda other things no kuno ntu bobo bwebo ama no ntu antu baraba ingi bauga ari baraba ingi bauga oni nkenda maybe ku express love kwa kiri muthako ria ndinwe ilazima mpumbe kwithirwa nkithithio ntu bobo ikurita guko nene muno gacururiga ikurita no ntu bwa mbere ukoro airwe muntu yoyote ati no ntu ibwendene irasima bwite na mbere kuita to an extent kunenkanira mwiri gutege ntu jakiu muntu agakwa area no ntomba kwithwa pengine gakwenda kukumisius na aciitire nukuona so muntu ukwendete gacururiga na bati gwetera the right time ya mantu jau nukuigwa akeja kwithirwa atetera then ate kwendete indi muntu ukwendete akethirwa I very patient na kwira my dear I am ready to wait for you nukuigwa na mwanka bugetania pole mwanka igita ria mantu jau rekinyire alafu ule kinya gitara kugambania muthaka maybe netherwe na twari to twingi in that process yo twa tutungwa kana in that process yo twa the right person kana mwekuru maybe onde mwari ntukuya narua ngweta ndethera muthaka maybe enari baba ingi woni kamenya atia kati yao wengi I'm the one
ogwe na ndiri muntu o ina ntu baba ingi nte kuona kwena maana ya utindanira nawe nukuigwa lakini mam tia nkwere gintu kimwe riria mwari maybe muthakotwa na twaga antu baba ingi kati ya wengi unachagua mmoja kati ya mamia unachagua mmoja na nde maybe mwari uju akwiza igitarira muthaka ena mwari uju ena mwari uria ena mwari na bonthe ko batega maybe ugo we mwari ntuko yanarua me kwe ari bakwa confused wamenya ate muthaka na kwendete kati yawa wote mbere ejo set mind yewe wamenya ate muthaka uju na kwendete kana ko kethro witeja kanya gaku kana ko bwiri kumira wita ogwari igita retu gacururiga batu yetu tonaugo mantu jajau I'm even wondering kethira lakini generation ngetore mam kethira no withirwe yani muntu aina acore ari bangi batano kana batantatu na undo mugwanja ati na muntu mo utugura but now ntukwezi bariuga muthaka jo gentleman na imuthaka umwe koro komba kumenyera family na ntukwezi ndigo bakiuga atiri muthaka ikurwira ethra na bugi ikurwira tuone nuke ethirwe karanthi aria ahe mwekuru na ndikyo kuona mantu tose zekarika ai na ndi bahatu igita retu tutaruja ira muntu tu nukuigwa no ti muthaka uri ngienda gukuonia ate aina mucore ungi kando na ndi babu abo expose ro go atuika na ndi tebo bau bonde na buri abo inde na abajo kiringi ntu ya kawaida abajo kiringi ntu ya kawaida ya no tu maybe nyamwari uria na nthaka baba ingi barekete au ebathima uzo maybe no without huyo no akunipeleka out uzo no kurea rent uno kurea rent uzo no taxi zenkwenda wetontone anakuja na hiyo taxi yake inanipeleka somewhere uzo ai huyu uno bwa kwa baba watoto nande manto inde teka jaingera gacururiga manto jo ija maingi mono nande uwe ukeja kwithura ukiendaga gutuika mwekuru kana ukiendaga kugurwa kankwire mwari chau jangi jonde ugatiga najo uchuzi ujo utega kona ukona muntu ujo no ameki gutuika ithe wana bakwa no tuika kwa ithe wana baku si ndio lakini nabo ari baba ingi barabo mwenda monka nya wengo aka confused kinya ugo mam no withiro itutara ni atatumba kuthithia kana nya ugo we mwari umba ku win na ndiko win kundere imaromba no kuona ku win kunde imaromba ugo ri mwana umwari ugaturia maruwire murungu iromba ri mwaki murungu ndakuromba atiri mpapa nwero roro akwa na murungu ndakuromba umpe ntomurume uria utempa thina nukuigwa ugo wamenya kwira murungu ugo kuthirania mantu just wait for the Lord nukuigwa na murungu akuletera muntu ule serious no rote kwa thina ukeja kuwa igweto iki kambushi bugeka walaini ukamisilend nukuigwa na at the end of the day ukagwanjare nenye itebugi cia kwa thina mwari so the best thing etera kirundua mwathani akuthurira arigwe nukuigwa turia maruira mwathani ndakuromba mpe ntomurume uroti mpadina nukuona na murungu agakwa na akwe divine direction ekumenya nuoriku nukuona kethia we mwana umuthaka nagwe romba murungu iromba ri mwaki kendo komba babo ko gociathurana na babo onde baucegiririe ibago kwenda nurerero nyaka ona okura bubwega nagwe ira murungu babo kwatiri murungu ndakuromba umpe mwekuru uria ukambathikira nukuona nande arakati ne ucia bangi bonde murungu akwoni orori wama no ore murungu agakuthurira unwe wita nawe na ngai yakutharima nawe tukiendelea maybe naru ingurirwe maybe naru ndena mukorokwa ilazima tumbe kwithura tukionania wendo ome kana toni antu maybe tuketa twegwatana njara twatirimana maybe nyakiathone itugwitana marieto za ilazima tumbe kwithura wone wendo kana show off kwe wentu kimwe ngagukania kacururiga na nkanie kinya bara batutegerete mbere atiri ucore kinya ni ukenda muntu atia withiro we mwari
ukenda muthaka 100%. Nawe we muthaka ukenda mwari 100%. Kumbe ethero 50-50. Aya ariko nonto no mwendete no wonga ongere nyika 70 ka 80 indi ukareka ikinyegana niki nuije imbie tumi ndina onto bomo mbonete bwikarika practically bo muntu nkumenya muthaka thithio wenda mwana omwari mwari uju amwendere gwatuika kuma bai secondary school na mwendete beta college na mwendete bathiria bandikwa na mwendete muthaka ucio tuge atendete mwari ucio na real love yani imbushi tu akika nawe no nturi bwa mbere mwari na thongi na nenda gwitani nawe kendone gwa ina murembo nukuona lakini nkoro yagwe itachwaga mwari wa kugura nukuona yani nyakethe ibakaranagia yari watari serious na nuko bakarite nkuru kinye miaka 5 itantatu gwere uri ndeba kuthiria secondary na bageta college na bakathiria ri utikwa ne gitari nene nimbi over 8 years ningi muthaka choke andikire mwari baruga amwire umenye ni ntirari serious kinyoka guro you see no umenye mwari no aithiriretio kabisa athiriretie mathogania jawa kabisa nuije mwari ukanywira ndagwara kwa oh my na atiga andikira aciari bawe baruga abaira ndirendete so and so na ikyo gyatuma uni bona nciritai moyo no ntu narandegere just the other day TV ne in Kisii muthaka ethirwa muthaka boda bonde ende bendene na mwari o university amwenda athiriria kabisa thaira arejire kuria raisi mwari ati serious nawe kara muraire no kuigwa kui makosa kwenda muntu 100% ara muraire na waciuraga na atiga andika baruga au na uge gitumi kire gyatuma agitate aciuraga na uraga mwendo wagwe auga we karendete mwari u excessively na igwa we atumiria batigana ukuona na ndikyo gyatuma nkwira kinyoke enda muntu ukamwenda 100% tigaria limit no nto niki na nyawe imwe kuru ukenda mukuru oku 100% nukuigwa no nto niki womba kuigwa ntuko imwe muntu waina mpango kando ogakua sorry mono isa sawa baba ndatagera kona mathaja tuja kumba kwithura jagita lakini kwe antu bomba kwithura bentumira SMS na mamu tukiareria mantu jage thimu no ntukwe muntu ombete kwithura agituma SMS yage thimu mbere thiria mbere tuthiriria nkomba kwithura nkimitegera maybe narwa tutirima na muthaka kana mwari uri ongi we nare o me utirima na muthaka bendana muthaka ojo atwa kumuringera thimu ri onthere ya mu text amuri okaria atia muthenya jo kujukaria ata rukirirwo kurukaria atia maybe benderete o 1 month 2 month 3 month untobora bwa thimu bukomba kwithira bwe didimia bugeta bwenyia yes kuna upendo hapo kweli iwendo bonyia kana imbi menyekira ubati kumenya gacururiga wendo kaburi mairwa tukundikira wendo aburi mairwa kinya na ukuona ekuru baguri wendo buko bati kuburimira na wendo bote bati gwita bukinyiaga abo bateri kwita wendo bubati gwithira bukingiaga no kuigwa kwa ukeja kuona bwambiria gufifiana ne kaburi on courtship then utena obwitite aya ambo mbekwithwa ngitegera SMS embera nesali kumantera chamoa niko na mpenzi ambaye nampenda na huwa tuna plan vile tutaoa lakini yako mbali sana kuonana ni kitu twice per year lakini akiwa huko anaweza maliza 1 week kama hajanipigia simu na kunitext simuelewi kama ananipenda lakini akinipigia ananionyesha nisiende kwa mwingine ako na plan yangu niko 22 years old Honi ora mpomba ko mwira mbere na cie time nukuigwa muntu u akeja kwithirwa amwendete aikinya miaka 25 akethura kumuonia na actions nukuigwa na kinya nandi na bati kuona akeja kwithwa muntu u serious na muonia in actions kichonko kiuka actions speaks louder than words nukuigwa na ndi kwou mwire akanoga nukuigwa lakini mwire nae more serious kenda amenya kethia kwina obeti ndatagera time yetu kumba kwithirwa gitwa mam atumbe kwithirwa mam imagine nowadays watu wanasema age is just a number but 25 is the best comment untubu
Anta bariuga age is just a number. Maybe nyano, maybe wariuga, maybe nyankienda kuguro no nguro imuntu ena miaka 40 and ina miaka 23. Na ndikyo kuigwa antu bakiuga kana antu baraba ingi antu babethi baraba ingi. Age is just a number. Na ndia una kuri kukandipendi nagwe na ura wowe wengwa mwene wendete nukuigwa no ujo kugo ukiairagwa nukuigwa ukaguro nyimukuru ondukisia babagu nukuigwa nago menyende utetora maisha ja mega utegwirirwa maisha jaja nukuigwa nonto utigintu kingi kingana ogori indaka egwithi bwaku. Aya tukiendelea vipi? Agi, tunaongea ukweli, mnatusaidia sana. Mimi rafiki ananipenda lakini ako college. Alienda mwezi wa 4 na watu wengi wanajaribu kunikatia. Yaani iba kugerio mpenda. Lakini yeye ananiambia akikuja atanipeleka kwao nyumbani. Lakini yeye aoni na ampigii simu. Anampenda kweli? Ambira nefe ikumantereche mawa, nisaidieni. Twithirangiria mama. Veia guka bati go communicate nya wengwa nawe. Either na mwandikire baruga na mwira ate kweregwa. Si nyomwera yani quietness ni ambi ate kweregwa. Kwa hivyo nande na mwariri kinyawe akeja kwethirwa ari serious aka respond. Ona ate ku respond. Then Meri na ante kona je karire gitare kuraja na mwetereje aigwe mind yewe. Kiuria SMS mwito. Yes. I'm married and we have 2 months daughter. I love my husband so much but he comes to the house late at night every day. What can I do to him to be reporting home early? This behavior makes me feel uncomfortable in this marriage. Muchokeri. Na ndia wo ojo muntu arenda maromba. Maromba murombere no ntomba kwithwa nyari tukia te kwenda kwawe maybe no ntwa pia group no kuigwa na kiu tikio kigatuma ogwe umuthura murombere ogwe maromba jaku we mwekuru ijangani no kuigwa na murungu one day akamu disconnect na company iwa inayo na mwathani ageta na mbere aikumba naira lomba mwathani yako enema ya kungana ekumba kumiria mukuru woku no murombere. Okay. Ngakwera ibaga sana mutegerio WeruTV kwena mtu gwetwa Mutuma kwena mtu gwetwa Paul na Joseph ibaga sana no ntubwa SMS chenu ira bomba kwethro bwetuma mam mearie mwisho twithiriria tafadhali ndaika second ijeri yake mearie mwisho ora nkuira endo beturi kankubera kira kiri na bata ikoromba murungu we mwari romba murungu akwethera 80%. We muthaka ira mwathani akwe mwekuru uria ugakwathikira. We mwekuru ndene anja rombera mukuru oku nja yaku ikare ura wengo wendete. Mukuru rombera mwekuru oku akwathikire na akwathikira mantu jonde jageta sembamba. Aya ngakwera ibaga sana mutegerio WeruTV rikana mubango jo karitwaria umendera tukumba kwithira tukiariria mantu jegio wendo na tukumba kwithira twitaro ni Priscilla githinji gete kiantu kuyana kwega antu womba kwithirwa ugishitana ngakwenderera gitare rega rojeri tharimo bya mwathani tukumba kwithira tutirimana kaire ntuku ya rojo indira kethiro nkureterete mubango jo tutharimwe kuma themo monka tha mugwanja ithiro wina gorobo bwega bojori tharimo bya mwathani mubango jo karitwaria uma.